Gun ka Abaver a tip television. Mba ye makranta ba Tasha University Umunya, Anambra State. Mba veluhi ba ufide Polytechnic Boko. Sembu yangishi vekula chu. Vitanya gbao ya ve hawun mtunu ma makranta. Veguma ajimeve. Shagbao na ve tagrada u tesin vi be makranta. Shuduwe ve ati Adzan NYSC ve government ushintine. Useisha Abaver la yo. Heme u makranta ufide Polytechnic Boko. Video alo hemba maren kwamba ye makranta na ha vehila chi makranta higen sha uzuana shi suwe makranta shi sorun ayo atan amba ye makranta. Beotif o chivili Professor James Otesi yozua ayate CFR atwato u heme sha to wa kleto ken Northern Nigeria jiminchi. Itwa Professor Ayate kemkolu show hwa mzola he yo doa Dunamis International Gospel Center ha Abuja. Nguhoto kunya Beotif suaondo manato jiminchi ulu ajiji kenena aka na haji shachu bemyo valu yanki ave hama wo mambamzo uhidena bem kenta u Nigeria. Batomu negensha ko dasinda ihimbe yilan Police Service Commission video ati kuma tubwe kunde hagbe amblamba vinge kyale shivilwe shale idzanto mu dasinda kenpenta u Nigeria ba kwa na ha kan mblamba yange vinge kyale layo vinenge sha giligu loho batomla unenge ative sha eve fa hama kwa vie o shinu yeme itesen kwa hama ko velu dan ami mkane mdwe shadzo mjo kukalo wenshunu aloto shuo gba tomla shachu ovesina DIG Hashimu Saliu Agungo gba ton unenge shako yangen ukolu wo machida tenken pa eyila naptipla paken kya yan ve Her Royal Majesty Professor Mrs. Felicia Hembadon Ayate ngo tiv shaw zuana ve ma yangen za yolu kwa wo machida te hembanchi jiamba ekase kenpeta wo Benue ikia yane idzahemeshio bahemeni ba native ve dzene vinyo he dueto unenge na ngo wese masunwe shat etom na elwele uyagenza yone hentati ma kwenta wo Benue jiminchi yo higenka Abaver a hata jiminchi yodi vesi ikenkwenta wo America fikule na hanje hama yuasen Italo America ani Nigeria chi yo itondo shachu mtimumba Christ kenkwenta wo Nigeria fikule na haye sa community Nigeria uneto ngaha abenza yulu wamba Kristo shagbo weli ntindi mavana bamta shachu mblamba bloni fie kwa shachu mba Kristo mbakene Nigeria ne Gun ka Abaver a tip television. Mba ye makranta ba Tasha University Umunya, Anambra State. Mba veluhi ba ufide Polytechnic Boko. Sembu yangishi vekula chu. Vitanya gbao ya ve hawun mtunu ma makranta. Veguma ajimeve. Shagbao na ve tagrada u tesin vi be makranta. Shuduwe ve ati Adzan NYSC ve government ushintine. Useisha Abaver la yo. Heme u makranta ufide Polytechnic Boko. Video alo hemba maren kwamba ye makranta na ha vehila chi makranta higen sha uzuana shi suwe makranta shi sorun ayo atan amba ye makranta. Beotif o chivili Professor James Otesi yozua ayate CFR atwato u heme sha to wa kleto ken Northern Nigeria jiminchi. Itwa Professor Ayate kemkolu show hwa mzola he yo doa Dunamis International Gospel Center ha Abuja. Nguhoto kunya Beotif suaondo manato jiminchi ulu ajiji kenena aka na haji shachu bemyo valu yanki ave hama wo mambamzo uhidena bem kenta u Nigeria. Batomu negensha ko dasinda ihimbe yilan Police Service Commission video ati kuma tubwe kunde hagbe amblamba vinge kyale shivilwe shale idzanto mu dasinda kenkwenta u Nigeria ba kwa na ha kan mblamba yange vinge kyale layo winenge sha giligu loho gba tomla unenge ative sha eve fa hama kwa vie o shinu yeme itesen kwa hama ko velu dan ami
mkane mdwe shadzo mjo kukalo wen shuna loto shuo gba tomla shachu ovesina DIG Hashimu Saliu Agungo gba ton u nengen shako yangen u kolon wo machi da tenken pa iyilaye naptipla paken kya yan ve Her Royal Majesty Professor Mrs. Felicia Hembadon Ayate ngo tiv shaw dzwana ve ma yangen za yolu kwa wo machi da te hembanchi jiamba ekase kenpe ta wo benwe ikya yane idzahemeshio bahemeni ba naptive ve dzene ve nyo hen dueto unenge na ngo wese masunwe shat e tom na elwele uyagenza yone hen tati ma penta wo benwe jimenchi yo higenka Abaver hata jimenchi yodi vesi iken penta wo America ve kule na hanje hama yuase italo America ani Nigeria chi yo itondo shachu mtimumba Christ ken penta wo Nigeria ve kule na haye sa community u Nigeria uneto ngaha abenza yolo wamba Kristo shagbo welintindi mavana bamta shachu mblamba bloni fie kwa shachu mba Kristo mbake Nigeria ne gba utindi ne duwe shadzo Congressman Gregory Stube aka na hanje America unefati otonyare na hamata ulu wamba Kristo kenta avega o wa gomno penta wo benwe kwa shavelu msanyo manave ata Honorable Innocent Idibia when shole himbe yilan Two-Face Idibia la ayaki ave Yankee Entertainment ma yombagen pishi shovana dzege nyongo henta wo benwe inyongo ne ya ila yeka community outreach for better benwe ma alu hi nyongo ne show dzene ave posu ken penta wo benwe ma nenge itiomi dido governor Hyacinth Yomem alia aben hela ya avakule nyongune hen Newcastle Event Center GRA makudi uli yanga trata ulusha niene kenyumi dubuhwa ma kunuka trata Captain Obolu penta u Argentina Lionel Messi ahementana unyolon beu gisa Obolu shatachi manvelu ta kyove tal u Spain bembelamba yangi tomo yanga ha vehemba France bo ako ha shakwaga manvedua veken gisala kela Argentina babe gbede England ako ha shamyon unyolon beo gisane velu ta kyonve penta u Spain yange dua we yange po tankalo nyi ulusho tankalo hwa kenyomi dubu hwa ma kyunduka tratane kwebolu wu kase u penta u Nigeria bagwana go yo yemengisa obolu ken Morocco ken North Africa o da tilensha tioki Nigeria Super Falcons velu yemengisane shashagba sheye vivande ton gisane ikuma kwa pue na ha kashame to yantiv kapesulu kusu BM ya Abaver avane mi shata chano TV television nya jene zane hemu negative television selu hide ne ya Abaver shie hige na ha ladiwe mo kola bachi visi kula kiaria kwa wangu hena ha kwa kula yo henta wase ahingi ko hama uchi shine ba hemu ne bulu nongu gban utavi ko kula yo kenta wase na ha chi pa o mom adi yaven tumenti oga hamo kula yo ahika hi yawo Lune dodo kama wanwentefa ondaka sashi ogene kashamito ya niketo ti television ve tono tingone hige komo hungwa na kuchave mbulamba buluwe ka yoma ve soye tachi lungwa shi ufayo inyangisha ti television hige bange aka yone mba avesi mbamkoho Makranto nyoloma nube avene kaswa twe solo ma hama kwa yonchi ya tip television bubu ya nungo hige bange wele tumemi champeyo wene manu na kwa yon ya nifacho dzwana tip television shangene na ha o wani ani o utanka lo hwa trata o utanka le nyinu hwa momo hwa ma mom shine dzwa tip television sha humbe bidzwa vesi sha Facebook sha TikTok sha Instagram my YouTube Lune dodo sashi ogene Gun ka Abaver TV television mba ye makranta ba Tasha University Umunya Anambra State mba veluhi gba ufide Polytechnic Boko sembu yangishi vekula chu vitanya gbao ya ve hawun mtunu ma makranta viguma jimeve shagbao na ve tagrada u tesin ve be makranta shu duwen ve ati adzan NYSC
ve government ushintine useisha Abaver yo heme makranta ufide polytechnic boko video alo hemba maren kwamba ye makranta na ha ve hila chi makranta higen sha uzuana shi suwe makranta shi sorun ayo atan amba ye makranta Beotif Ochivili Professor James Otesi Yozua Ayate CFR atwato heme sha to wa kleto ken northern Nigeria jiminchi Itwa Professor Ayate Kemkolu show hwa mzola he yo doa Dunamis International Gospel Center ha Abuja. Nguho tokun ya Beotif suaondo manato jiminchi ulu ajiji kenena aka na haji shachu bemyo valu yanki ave hama mambamzo uhidena bem kenta Nigeria. Batomu negensha ko dasinda himbe yilan Police Service Commission video atikuma tubwe kunde hagbe amblamba nge kyale shivilwe shale idzanto mu dasinda kenpenta Nigeria ba kwa na ha kan mblamba yange nge kyale layo winenge sha giligu loho batomla unenge ative sha eve fa hama kwa vie o shinu yeme itesen kwa hama ko velu dan ami mkane mdwe shadzo mjo kukalo wenshuna loto shuo gba tomla shachu ovesina DIG Hashimu Saliu Agungo gba ton unenge shako yangen ukolu wo machida tenken pa eyila naptipla paken kya yan ve Her Royal Majesty Professor Mrs. Felicia Hembadon Ayate ngo tiv shaw dzwana ve ma yangen za yulu kwa wo machida te hembanchi jiamba ekase kenpeta wo Benue Ikia yane idzahemeshio bahemeni mba naptive ve dzene vinyo hen dueto unenge na ngo wese masunwe shat etom na elwele uyagenza yone hen tati ma kwenta wo Benue jimenchi yo higenka Abaver hata jimenchi yo di vesi iken kwenta wo America ve kule na hanje hama yuasen Italo America ani Nigeria chi yo itondo shachu mtimumba Christ kwenta wo Nigeria Fikule na haye sa community Nigeria uneto ngaha abenza yulu wamba Kristo shagbo welin tindi mavana bamta shachu mblamba bloni fie kwa shachu mba Kristo mba Nigeria ne gba utindi ne duwe shadzo Congressman Gregory Stube aka na hanje America unefati otonyare na hamata ulu wamba Kristo kenta avega Owa gomno kwenta wo Benue kwa shavelu msanyo manave hata Honorable Innocent Idibia when shule himbe yilan Two-Face Idibia la ayaki ave Yankee Entertainment ma yombagen pishi shovana dzege nyongo henta wo Benue inyongo ne ya ila yeka community outreach for better Benue ma alu hi nyongo ne show dzene ave posu kwenta wo Benue ma nigi itiomi dido governor Hyacinth Yomem alia Aben hela ya avakule nyungune hen Newcastle Event Center GRA makudi uli yanga trata ulusha niene kenyumi dubu hama kunuka trata Captain Bolu kwenta u Argentina Lionel Messi ahementana unyolo mbeu gisa Bolu shatachi manvelu ta kyove tal u Spain bemblamba yangi tomo yanga ha vehemba France bo ako ha shakwaga manvedu ave ken gisala kela Argentina bavek bije England ako ha shamyon unyolon beo gisane velu ta kyunve kwenta u Spain yange dua we yange pu tankalo nyi ulusho tankalo hwa kenyomi dubu hwa ma kyundo ka tratane kwebolu wu kase u kwenta u Nigeria bawana go yo yemengisa bolu ke Morocco ke North Africa oda tilensha tioki Nigeria Super Falcons velu yemengisane shashagba shaye vivande ton gisane ikuma kwa pue na ha kashami to yantiv Kapesulu kusu BM ya Abaver avane mi shatasha no TV television nya jene zane hemu negin TV television selu hide ne Abaver shie hige na ha ladiwe mo kola bachi vese kula kyaria kwa wangu hena ha kwa kula yo henta wase ahingi ko hama uchi shine ba hemu ne bulu nongo gban utabe ko kula yo kenta wase na ha chi ba o mom adi yaven tumenti oga hamo kula yo ahika hi yawo Lune dodo kama wanwentefa ondaka sashi ogene. Kashamito ya niketo. Ti television ve tono tingone hige komo hungwana akuchave.
Mblamba bulu ka yon ma vi soye tachi lu ngwa shi ufayo. Inyangisha tip television higen bange. Aka yon ne mba avesi. Mba mkoho. Makaranto nyoro manu ben. Avene kaswa. Twe solo ma hama kwa yonchi ya. Tip television bubu ya nungo higen bange wele tumemi shampeyo wene. Manu na kwa yon ya. Nifacho dzwana tip television shangene na ha. O wani ni o. Utanka luhua trata o. Utanka lingi nuhua. Momo hua ma mom. Shi ni dzwa tip television sha humbe. Ni dzwa vesi sha Facebook. Sha TikTok. Sha Instagram. Ma YouTube. Lunen dodo. Sa shi ogene.